Poštovanje, dobrodošli u Nino D Art kanal. Ovdje imamo ispred vas jednu jako interesantnu novčanicu. To je 1000 dinara iz 30. novembra 20. To je broj prema katalogu PIK 23. Visoka cijena novčanica 1000 dinara je bila, što za vreme 20-ih, alterne, samo 2 godine posle Prvog svjetskog rata, normalno da je naterala mnoge da probaju raditi kopije i falsifikate na račun originala. Tako su nastale mnoge kopije, neke su normalno uhvaćene ili kako bih rekao konfiscirane od države ili od policije, i onda su, ne znam zašto ih recimo nisu uništili, nego su stavili, vidite ovo, preko vodenog žiga lažna, na ćirilicom pisanju lažna. Znači i ovo je naše, to jest moje familije, je lažna novčanica. Kako vidimo ovdje u levom uglu je kako Đorđe ubija Aždaju. To je mnoge verzije, mnogi narodi su koristili tu verziju. U stvari simbolizam koji je ovo i prenešen, što ja uvijek kažem, taj oblik, kako se kaže, male umjetnine, u malom formatu, umjetničke slike, mnogi narodi su koristili taj crtež ili prikaz Đorđa kako ubija. Mislim, stvar je u tome što to se zamišlja ovome Aždaji ili zmaju, ili kako ga možemo zvati, kao neprijatelj. On je pretvoren u jednu takvu životinju kao, prosto nadnaravno. Ovdje iza vidimo Beogradsku crkvu, po logici, ne znam, nisam siguran koja je, ali mislim da je crkva Svetog Marka moguće. Ovdje imamo normalno kao grb sa orlovima, gore kruna sa oznakama Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Novčanica rađena u lijepom tome obliku i interesantnome dizajnu, tako da je, kako bi rekli, za privući pažnju ili za interesantnost kao motiva. Ovdje vidimo levo gore, to je panorama mosta, u stvari Sarajeva. Onda ovdje u gornjem desnom uglu je Ljubljana, ovako. U donjem desnom uglu je Zagreb, to je centar Zagreba sa katedralama, i u sredini je, ova slika prikazuje Beograd na vodi, kod Dunava, tako. Novčanice vrhunske kvalitete ove izvedbe je veoma visoko cijenjena. Na aukcijama postiže od nekih 350 za lošije, recimo do 1700 ili više eura. Njezina veličina je dosta impozantna, 196 x 122 mm. Znači printana 30.20. Za člana uprave je Marko Stojanović potpisan, a kao guverner Đorđe Vajfert. A u watermarku ili ovdje u vodenom tome žigu bi trebao da bude Karađorđe. To je, misli se na originalu, je li tako? I engraving je radio Ernest Delacroix, design Gustave Frapont, ali ipak je printana u Beogradu. Toliko
za ovu interesantnu i veoma zanimljivu ili jako atakovanu novčanicu kod skupljača, jer je normalna stvar. Zgodno je imati, jer je cijena visoka, interesantna je, visoke vrednosti, 1000 dinara u 20. to je normalno bio novac. Ništa, svakom dobro vam želim. Nino D. Art.